Gawinlah sahunku sa umul kabuhiku, magunong kita dayangku. Gambar. Dami na. Kasud saan, Maria? Ready? Aro na. Sige yan. Sini ko. Pensare, non fanno una serenga qua. Che fanno una Yung basil. Maria, ito basil. Oh, panagdal! Panagdal! Kita pengakuan ini, kita ini ulit na mag-itong sa marinimang kajamit po. Maligat yung pag-itong. Yan to. Kasi magkulang isang dito na ganyan, hindi na ganyan lang ako.
Habang maghilas na Yan sila. na ini. Yan na ini nila. Silas na. Yan na ini. Pag sa pa man nagkulang, pagilas na mo bang naglawi, paghilasan nyo na isa. Mahos na itong, mahos na. Naman dyan yung tayo nini, amin tungod sing kakausan nyo. Mandiyan rin naman mga ilawi-lawinin, amon unin nini. Mas kawin kayo. Mas kawin. Okay. Saan yan sa likuan? Mas kawit. Malmasingan. Malmasingan. Hahaw na tungod. Hahaw na ba yan? Ayan Ayan na. At ini ang malmasingan, ini amin pangkausan niyo. Manjari mga pangdaray ni Katan, at ini amin na kakaus-kausan ni Katan. Manjari, okay, hadlaw ini. Abulan ini waktu ini artinya tiap wakil kaku si nama si musuh ay si babae. Tiap wakil kaku artinya ipatay manay namin darahan niyo. Artinya magsaksing katana si namin Kaya masintuan. na tinali na dato ang sa paman nagkulangi pangilas. Bangol labi na magsugol ayo dyan magkulang. Naman jari, dahil maana mo na yung daraan yung gata. At yun na makadyan na kamo mamasal. Kamukos ni mamasal ang pagkamo kumawin. Amin. Sabay mga yun ay sabihin din kako, tingin mga yung wali. Malumay na may mga yan. Kaya tuwalya mo magkawin na. Hindi mamasal pa. Hindi proses pa. Salam na nagpukil ka ako, naman magtayma. Ay nadapo ni namin magwali sa nagsiyara isa. Suway siya rin. Uy, isang dapat. Ito, minasuway mag-usikom na. Yan. Manyari, Suway siya na. pagka naarta ini, nagbisaranta yung naway na pakitong, pasal makan masapa, at inahiruhan ko na pa usbak. Ba? Menjadi babay na si usbak niya, pag naikaw pawaris. Hindi ba niya sa isaw niya, kauno-uno ka, ikot pa siya doon. Sa kamanyo na. Yan, kamusilyaran nyo ha? Oo. Kahanin na. Jadi kaparayon masih. Diam-diam mama, right? La la la
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta laktani. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa bika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu laka bin matika alayya. Wa ma bi dhanbin faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli wa laka tasiratan laka antal ghafurur rahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi tawbatan min la yamliku li nafsin darafan wa la naf'an wa la mautan wa la hayatan wa la nusura. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi min kulli dhanbin wa kufrin wa kadhibin wa ma'siyatin lillahi abadan kana aw sawa'atan ila Allah tawbatan nasuha min jami'il kafirat wal batinat min awwalil umur ila abadan hatta yamut insya Allah ta'ala wa anta minal aminin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi min kulli dhanbin fatanamtuhu abadan aw mata'an sirran aw alaniyatan saghiran aw kabiran innaka antal ghaffarud dhunub fattahul qulub sattarul qulub wasiful qulub wa atubu ilayka minad dhunubi allati a'lamu wa minad dhunubi allati la a'lamu naik saksi aku wa itu ang sumbaw alain ka na ambok na Allah Ta'ala nagdiat ko at ibalod nagsipat kawan nagpapanjal simpitong lapis langit iwan simpitong lapis lupa Nagpapanjali sing pitong lapis langit yung pitong lapis lupa. iwan singkataan doon niya Diba singkataan lupa? wasad na Muhammadur Rasulullah Masyaallah na Muhammad Rasulullah. Unatu din Nabi Muhammad Allah ko din Nabi Muhammad. Saksin Allah Ta'ala Silakan sino Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Adam Kataan Adam. dan pagkataan manuk Iwan pakataan makhluk. dan pagkataan manusia Iwan pakataan manusia. dan pagkataan din Islam Iwan pakataan jin Islam. magpatindag sin sambayang waktu 5 halam sin Adam Patinugsin sembahyang waktu 5 Ramadan. 5 rukun kauli 5 rukun kauli. 6 rukun din 6 rukun kauli. kagnani bantag Tagnani wang takbir. kamu sudah salam Assalamualaikum salam. la ilaha illallah Allahu akbar La ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar walillahi Allahu akbar walillahil hamd. ingat teman dari dokter Islam di Muhammad dan saksin Allah Ta'ala dan matutunan Quran karena aminukum Iwan matutunan tak batal karena amin kiblat Iwan matutunan temang udah mu'min pasuk Iwan mu'min maya agama Islam Iwan matutunan kumadan hayalan sin Allah Ta'ala Musa pasti gaya ini kemunan Allah Iwan matutunan kumaram hayaram sin Allah Ta'ala kamu kenalah kamu Iwan jadi ini ya Iban alam niya Allahumma inni aslamtu laka nafsi wa qasaltu laka amri wa rizqtu laka al-ahkam rabbika alladhi arsaltahu in kataan sin tayara atas ibadah ini kau lagi ini kotor ini kau
pasalo na ini mandan kita mo po ng kasama. Amin. Lagkod kami. Alhamdulillahi alladhi anzala qawluhu alladhi fankihu ma taaba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Wa in ittamadla tadilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna an la ta'ulu atun nisa'a sadukatihinna nihla. Wastakmala rahmatahu billah jadil istinta'i wa tuhu libasa laminkumul awlat. Akala sallallahu alaihi wasallam istaqamul ba'isa falyatazawwaju fa innahu awwadu asinul iqrar. Wa qala tazawwaju wal wadud fa innahu asirul tumul umam. Bismillah wa ala millati rasul sallallahu alaihi wasallam. Usikum ibadallah wa nafsin bittaqwallah. Insyaallah. Nah, ya din. Okay na. Azmi. Yari inokil kag usin usba iwan waris. Inur sila papagbanahon kay mo miya ganan mo halga dua taon doang basing belawan. Kay Mang Pernika biasa mahal na sabot halal kamu dua. Nariyan din kamo. Sa? Nagdaog na. Panganti na mga pagkala kayo ba? Ayan ito. Yan tunay sa timbang mo yan pa kami ako. Ay, kainin. Bye-bye. Gagaya. Tuan pa yung mami sila yan na. Ayat ko naman na mga sila. Kali ka mo. May mamaya ko sumakat doon. Kipas yan. Kipas. Papaya ko. Kipas. Kung ano yung nakikipas yan. Dita. Nukulat. Tinong na ko na. Bigla ko ay mo lang. Sa'yo na doon. Tilan may makabuha. Tangis. Malingkat. Aras parol ka lang. Salamon na ha. Makato. Pamupusin. Kareng harato. Ako ka. Suway ako. Tagupa dua. Mari ha. Pasunaman siya mabib. Bakit ko sabihin na? Bakit ko? Yan, naman, pabalik ka naman. Oy, kagaling na giling. Katukay, di makatukay. Nah, pag-usa na Kumita namin sa mag... Oo, kumita ko nakapina. Mamuna siya siya. Kulo ko rin pagtag. Pagtawag mo lang ang asawa mo. Ay, wala pa kakasaras. Gusto ka. Kulo. Usay! Yang manya yang. Babae, so siya yung babae. Kahit kawan, ipanaububihan na lang matulad ng tatay mo. Yang Lisa. Yang Lisa? Sayang. Mamait. Sayang mo isa. Bearap po. Sa liyabang niya, yang. Nasuwing ka niya sayang. Simi mo ba? Simi mo ba? Iwanan mo siya wading hawlan. Supaya siya makaindan sindahan man to. Naulinan mo siya yan. Among mamait ka. Hindi na magkapin na. Nasuwing babae kaya to. Sayang. Yang, lumuya. Ulo tayong bisa na mo kaya na. Sayang. Sayang, okay. Gusto ka. Dahil ikaw pala, wang pamukawama rin. Sabihan mo, kukuhan, may. Sweet, potong. Potong lah, potong. Oke, aturan asawa mo. Aturan bana mo. Oke, aturan. Wala niyo aja.
Ito pa, ako nagparita ulit. Tambay ka, video. Taon ka na nga makareal natin ibigay. Pero ito nagkaksidi. Ano ko barani, turon andil. Bae ko man ini. Babae mo? Bae ko. Na. Baya-baya mo na. Urusan mo na yan. Oo naman. Hindi malakuin ka lang klase ako. Na inawon ko. Lagyan mo ko inawon. Basta ko kung just... Abang,
Dua kami mengais sampai
Indonesia, Billy Santiago. Beliau berumur 24 tahun dan kini berada di Teluk Pria bersebelahan dengan Dewan. Anak kepada si Santiago. Yato nambo sinta kapasinta.
The next contestant, number 2, Nurul Wahida from Swampara, Jalan Kolam-Kolam, anaknya Pak Toto.
tupak-tupak ini may sama doon mga yang tupak-tupak ini oh. Oke, gumawa na yung pangantin, Oke, jadi pokoknya na ito na yung pangantin. Malang ko lang po nila yung nangalaya. Sulang sa lingang tuwing pantas. Oke, bisik. Pokoknya ko yung pangantin. Pagkawan orang
magpata. Iman si Pantin. Tanda sila saku, ayaw ko maino-ino, pamay tati mo ino ako. Luha ko ini, tanda sila saku, ayaw ko maino-ino, pamay tati mo. Request ya Panji, mga kalola si pengantin. Di nakausuhan, di nakapamayan. Aduh, tapon nakapumari magpanta. Yung mga kalola si pengantin, doon nakapasok. At tapos nakapasok. Sibuk kita nagtulungan sa kabayaan. Huwag kaingatan, para mo dayaman. Bigyan ko na kay waktu, may umabot na talito. Inang simay na tayo nung alam ko ako. Sibuk kita nagtulungan nagsanaw si kabayaan. Huwag kaingatan ang nasamaya mo dayaman. Ihatulong kay waktu, may umabot na talito. Inang simay na tayo nung alam ko ako. Okay. Katahan si mga lola siya, si pengantin. Doon na ka din na masuk ataupun malayo ando. Napon na ka mga didaya magpata. Doon na kan haula blok satu ini. Way mga lay. Takaway. Walau sedang
ikaw panguhan ikasihkay mo kasinasakay mo. Pagpalakatunda, di na sila linjingi, makabay sila karita, makainak sila bahay, mga anak sila mga ako, tapos may tawag yun, amin. Okay, magputong kita ng cake. Okay! Music please. Ano na cake ini mahal gato din kaingatan ko rin na kasing cake ini. Ano lugay. Dengan kiraan 1, 3 tumpok-tumpokan na tumay sabtuan mga rayang tumpok-tumpokan na pengantin. Pelan-pelan. Mga yang pinasing sa pagkay na mamani sa mura-murahan, pagkatiwan na tukatan, mga maasip pangatin, ipagulaw na sindua sila ini, pagparakatunda, dilan sila ni Chiki. Amin. Amin.
Oke, jadi biaon. Tawag naman ni Magbae, pengantin jangan dulu-duduk. Tawag naman ni Magbae, inawa si pengantin. Pangusian sungit ini sabihin, maas ni Renga. Alhamdulillah. Nah, pengantin isa, magsungit ka mo magsungit. Sungit kayo niyo, isang tang sungit. Ini nih mga tuan yang apa ini namasin pengantin suka benar. Benar. My name says I'm over here. That's his program. It's an amazing place to live as Ayan, mam. Nagkakataon na tulong na anak, mam dia nama, mam. Subay magayo ambo Sikili manila Tasubay siyo Oke, tepuk-tepukan lagi guys. Indah. Ano na iindang Minsan bagay na kuman Babaya na ako Injanjin mo indang. Oke, Indah. Jadi sekali lagi penawon natin pengantin gantian na sa badyo. Betul na nasa umurayang kamay-maya kamu. Yang dia pangkibali-balin jembatan nato ini dan ini. Jadi kawan sama kita kan indah-indah. Bang magkibali-balihan jambatan ini. Hindang ang karera ng limimbay kima sa jara ipamipilong. Wow. Ay rang malu-malu. Ay rang malunok. Ako rang si Julian. Ay, please. Hey, please. Sige na.
ay ipikita na ayaw ko kasi po kaway makahimo para lang magmakay para may katakit-yun-yun nakahalang ka lang ka nakahalang ka may nalikawan jaman dari kundi ulisan nakalay pagitungan at turun ka maasan pagsasing ka sa lipan asalamang ng pinuhahan yarin ilangan di na makita masilangan mamunang magmula may mongin na pandangan kakang maasan sumul sa may pabunja kapalulit kuwanan magkaw-ibig ang tikap di may tikap nagbalik ng mga ninang mo aya di kalamunod ka mula di ba naman patayo pa sige mo tanda ka at sinupay ako na nakahalang ka lang ka nagkakulang ka mo ng alay ay adyo ayaw ko magwakuyan rinangin na po mo di ba naman kaimo mataon matinan mo naglirik ko yung ayaw ng kamasuko isa pa ko lumakuhin may tako kaimo isa pa ang marunyo mapasilan maluso may patipon-tipo ikaw inom sa tuwa para sa to ikaw labaway na maya-maya ikaw inom muluwa tao ng Pilipinas may pag-isabela na mag-isarowa sagsikawan na awa ada awa saksi ikaw ipagitan na ikaw ako papalaging bitaw ikaw ang imatayaw ikaw ang imutulaw yasan may matayaw bukod mo ligaw-ligaw isa palang tanaw sorry kailan tanaw kahanap ka lang ka may daling nakadaling-daling bayan ko magpehing ayaw na mag-imagine sipang may hirapin may masalupin dali pamilitin may iliya sa panin sa panin may iliyan minsan ko maas-maas isang likaw magurang sa hayang ginawa iyang kamalalikan bigyan mo pangarang yan ka rin naman ang ulang isa na mo bilang diyan niyo magjagat kanina kulikat malingkat ko babae at orang makatagi ipas ko kakuhari apa ang ipas mag-iyan na insigiri ang kuminadali kasulan matagi matagi kasulan kasarap tulad mag-iling mahisayang yasman kasama kawin tulad skay mo lima katakan sana ko ba sana ko sana ko pagkasan sulayan katasan sulayan katasan iyong nagkabulan gamit ka nabiyan patis pagkawinan nagkapulan ako yeah.
Contesta, Indah Nurul. Yan na sila bati. Pagkakasama na tuto.
Di, baka kadang-kadang di Okay, jadi ubos na kali pengantin mga dalawa kali ando na balik na sa kuno magbata mga pamilisin pengantin ando na kung kamu mani magbata. Pasupausong tanang kameramen tang kare magpata. Pag-uus ito, artinya ina mga magbayi pasakatong pataas. Di lantas sila masang kare magpata daya nga. Sibo dati niya mag ada nga kasi pagpasipak atau pemahatu-bagayan menjadi daya nga. Kau
pangkaw